Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, no kano mata ka sa pulak, nadadaal pa'y laang mo. Ay, nawaw. Oh, apay ka din, Sophia bakit? Kanyang napasama. Naabutan mo't gaya mo to'y kasirula tayo, Henry. Kas ano ang naabutan? Kita ama, isumat lagaya mga agtad-tad. Naabutan mo't gaya mo. Gumatang akton, no agpasintruak bakit? Di mo liplipatan ata ka sa pulak ti kasirula. Wen, inayon ko ni tilistaan dagiti gatangag. Natnudyak malipatan. Pilyam tay medyo dakkel, tapno ado tilaunan na. Wen, kas iti kasirulam anaabutan ti gatangag bakit? Sa dino tinagdapuam, Henry. Iya sentro na narusing. Ay nawaw, anya ngay taimot mau. Kasla kasirula may. Kasirula talaga na. Impagatang ni bakit ko. Manungay ti pananggatang mo iti kasta kadakila kasirula. 250 lang, nana. Tinawarak kami. Ay kamayat ah. Nalakan o kasta. Una na, mayat pa iti quality na. Napuskol kita nyo. Mabalin asalunsunan no sa dino tinanggatangam. Iti abay ti restaurant nga si dagiti paradaan na. Naglalaka ti lako dahi dyan, nana. Naglalaka ng mayat ti quality na. Iso ang makatipid ka. Oh, at tuyin din pagata mo kasirula bakit? Manumot nga iti pinanggatang mo, Henry. 250 lang bakit? Tinawarak pa yung amin eh. Anya? Ay nawo, apay kaslasaan ka anaragsak nakatipid ta. Oo na yan, Henry. Ti kumamit nginginaan ti ginatang mo Amangan mo't no low quality da ito Nang runakit kunam alalakaan laang. Mayat ti quality na rayta kasirula bakit? Kita ang gamin asak ba yung agsao ka, napuskul mo piman. Kasano an naibagam amayat ti quality na, ket lalakaan laang. Gumatang kang agpaiso iti gamit. Ngamday tay mo't lalakaan. Low quality ang kanayon lakay. Ay nawaw, pilpilyat mo bakit? Saan nga amin analaka ket low quality? Saan mo nga amin anangina ket high quality? Hay, isublim day ta kasirula. Sakto lang ti gumatang no agpasentro kami kin ni Mari Durkas. Diyak kayat ti gamit alalakaan laang. No di mo kayat, ilakok laangan kin nanaruseng. Nanaruseng, adda kayo kade, nana. Adda Henry. Adda ka di masapul mau. Nana, amangan ko naknukayat yung agatahangan to kasirula. Unak man no ginatang mo day para kan di baka mau. Kumaa, ngamti namot kayat nana. Isulat ta kano ti gumatang no agpasintro dakin kumari na adorkas. Ay dawaw. Apay ka daw. Mayat mo day ta kasirula. Makita anda puskol. Di na kano kayat tinaglalaka kasirula, nana. No kasta. Masapaw atay nginginaan na kasirula ti kayat na. Kasta nga ron, nana. Sigun kang kuwanak at low quality ti ginatang ko, ta naglalaka kano. Mahilig magaya mi tinangina ti asawam. Mutoy nga ron day ta kasirula tagatangag. Ay na, agyaman ang klaunay, nana.
Uray 240 lang ang titad yaw. O, adapay ka digatang, Marisopia. Gumatangak pa iti kasirula, Mari Dorcas. Ay nawaw, nakita ka gimatang nila kay mo iti kaserola, idi na minsan na, Mare. Gimatang agpaiso, ngamday tay ki din sag to 250 laang ti ginatang na. O, di mayat, Mare. Nakatipid kayo. Ay na Mare, jak kayat tinalaka lang agamitan niya. Anya nga ron ti kayat mo ngay, Mare. Masapo lang inginaan. Una, tapno mayat mati quality na. Ay na, Mare. Saan nga amin anala ka ket low quality? Si kakit dimot. Ay, basta siya. Diyay nginginaan ti gatangak, Mare. Kasla ibirbirok mo matipaggastusam no kasta, Marisopia. Ay, nawa. Nakangingi na matanda ito akasirola, bakit? Ay di mo pakibiyangan ta kasirula dita, Henry. Agasam man ta 500. Ay nawaw, di mo pakibiyangan ko na. Gimatang ka itinangina. Ngamnukit kita. Kaslabas sila matinagdumaan da iti kasirula ginatang ko iti 250. Anya abas si tinagdumaan da alaw lawatom dita, Henry. Di mo ikumkumpara da ito akasirula iti ginatang mo. Ngamen, dakkel ti diferensyada. Ay, wala. Talaga adakkel ti diferensyada. Tasika, 500 ti binayadam. Kat siya, 250 lang. Ngamnukit kita. Basit lang tinagdumaan da. Kastoy mo lang ti ginabuskul ti ginatang ko iti ako nam alo quality. Kaputa naglalakalaang. Di mo pakibibiyangan ta ginatang ko kuna manang. Agpakalaing ka man ngamin ditan ka. Kita mabakit. San aga po taad dati makitkitam akwarta. Kat gastos kamit agastos. Lumabalin, agtipid ka kumamit Nagag ko, ngagbinbinog kaw kayo kini Henry itay aldaw, supyanak ko. Ay nawaw, mangag ijay balayo, tatang. Ketwin, kasirula kung kunayo may. Ay, maasarak iti day ta, Henry. Nagpagatangak iti kasirola. Ngam tay lalakaan kit den ti ginatang na. Di ka pa'y agyaman ta nakatipid kayo anak ko. Tinapatid, kit maaramat yun day ta kasirula. Diyak kayat ti gamit alalakaan laang tatang, talo quality. Iso agim matangak itinangina, tatang. Anya, aging gagayam ita, kat mahilig kay tinangina anak ko. Una, tapno sigurado ang mayat ti quality na tatang. Kan, tapno agbilib mo't adagiti kumarek, no makikita dadagiti nginginaan agamit, no kastang umay daditi balay. Ay, kastot lang ti kastagar aramidam. Saan nga amin anangin kat high quality? Saan mo't nga amin alalaka kat low quality? Naskan na ta apilyem alasaya dagiti gatang manak ko. Ay, agpada kayo iti mindset kan Henry, tatang. Tip-tipidin nyo launay ti bagiyo. Ita panawin, kasapulan ti agtipid, tanarigat agsapul iti kwarta. Kas na kunag itayoy, saan nga amin analaka kat madi ti quality na. Malagip mo, kay ginatang ni nanang mo akaldiro, nangin na ti binayadam. Ang saan mo't anagbayag, nadadain. Rumwarak ita, Henry. So di no ti papanambakit? Naperdi ti planggana tayo. Gumatangak iti baro. Siya kun ti mapan gumatang, taamangan no si kati ibaon ko, katay lalakaan manen a planggana ti yawid mo. Kanya kalaki di mo tan bakit? Dubli trabaho mo't laang manen no si kati ibaon ko. Sigurado adita ig-igid manen ti paggatangam. Pasensya kan bakit? Agtip-tipid lang da tao. Sa maysa, sakbay agatang ti may sa abanag. Kita agpay mo't mayat ti quality na. Ulitak manen saan aga puta naglalaka ti kabailak agatangain, ket low quality mo tan bakit? Nalipatam ka din, ti ginatang ko anakangin ngina a lipstick ngayon pagatang mo day. Nangina,
ngam saan gayam a waterproof. Ay, Huston, di ka nagpalawag. Makatitilang dagita ngay bagbagam. Ay na, nagmamayat tila ko daat t-shirt kan pantalon dito'y mall, Mare Dorcas. Kunak man no palanggana lang tigagaram agatangan, Mari Sophia. Kumaang magustuak dagito'y abado, Mare. At dapat kasta ala ko ija palingki, Mare. Nakitak idi na minsan anapanak nagbirok iti jogging pants nga usaran ti anak ko. No kayat mo akit isurokin ka, Mare, tapno makatipid ka. Apay pailaang kat mabalin mat agumatangak dito'y mall no kayat ko, Mare. Nalaklak ti presyo dahil dyan naggatangak, Mare. Makatipid ka ano iti paggatangam. Ay na, Mare, among mat asa anak ang mahilig itilalakaan laang agamit. Ninginaan laang ti kayat ko, Mare. Anya? Igamamampay laang to'y bag ko. Tagpili ak iti t-shirt mi kan lakay ko. Sigurado ka, Mare? Kabailam abayadan dagita ka nagngingina? At dapay kwartak, Mare. Si kakit di man. Di ka di madanagan. Taad dati extra manik ditoy. Awan ti planok nga umutang kan ka. Oh, gimatangak iti badom, Henry Lakay. Ha? Ipadas mo man no umanay kan ka. Agureg. Mulsa mo, tinakagatangam ka dagito'y Sophia bakay? Wen, talaga ang nginginaan dagita, Lakay. Ay, nawaw. Isupay kida gastos. Sapay nagngingina. Ang damot ti kastoy alako da iji palingki. Naglalakapay bakay? Ay, si kalangarudan tinaigatangan. Nagadupay laang mga ibagbagam dita. Wen ata sayang ti kwarta. No iji palingki ti gimatangam, di may kuma. Nakatipid kuma. Mom Henry, maminsan laang agbyag tayo. Apay atip-tipidin nyo ti bagbagiyo. No di mo kayat, mudtoy dagita abado, taitid kulaangan iti sabali. Nagadung artem. Kumusta kayong tatang? Si kamat gayam, Henry. Agtugaw ka, agkapit ha. Saan ang tatang? Imayak lang tayo ko tayo basit natin. Agtugaw ka kiti, agkapit pa eh. At dapat lang, tiket ko asalutsunan ka. Ano nito tatang? Kumusta kayo? Kini Sophia nga anak ko. Masansan-samit, tiapa yun. Nagapa kami manan iti kalman ti malam tatang. Di yu ibaga, at dagiti nanginginaan manan agamit ti puun ti apay. Tinangingina abado ang inatang na ijemol, tinagapaan mi tatang. Nung siya, mahilig ang amin ni tinaglalaka tatang. Gaputa kayat ko ti makatipid. Ngam ni bakit ko man, nginginaan ti kayat na, ta sigurado ka no ang locality no naglalaka. Balag akanayon apagap-apaan mi iti anak yo, tatang. Mawatan ka, Henry, anak ko. Iti pa'y abagbagaak, dahi taasupya. Ngam awan tidenggan na. Uras siya, mahilig at mat, iti naglalaka. Siyempre, maibirok ano, anya ti umanayan ti kwarta. Naitati sana mapanunot ni bakit ko tatang. Gaputan dati iyaw awat mo, gastos mo tinagastos. Awan ti ko na nga agtipid. Nusak ti sika. Di mo pa'y irimit, ti swildom ken ko na. Kita Sophia anak ko. Di mo saysayangan, ti kwartayo kinlakay mo. Ay nawaw, asino tinangibaga kada kayo asay sayangag ti kwartami, tatang? Nagpulong siguro dayjay Henry kada kayo anya. Di matang kakano itinginginaan abado ijemol. Sagpaminsan laang magtatang. Anya sagpaminsan, kitunggal gumatang ka iti usanyo. Masapol at ay nginginaan. Ura at damot tinalaklaka. Basta siya, kayat ko tinginginaan ta sigurado a high quality. Ay na, ulitak ba nila, anak ko? Saan nga amin alangin na kat high quality? Dadaduma, nangina, ngam low quality ba? Agsardan kayo man, tatang. Makarengreng kayo man. Ay, naibos mat gaya man ti kwartang iduldulin ko.
Ay nawaw, panagkunakit nasken a dumawatak manen ken lakay ko. Aba, nagulimag ka mat, Sophia. Asla na unag, di pampanunutam Addaman ti madlaw ko, Henry. Ay nawaw, kanya day tamanin. Di mo maten irimit ti sweldom kanya. Lumay pa pa niti sweldo, talaga asan kon nga irimitkin ka. Iti anya aga po kat asawa nak. Siyak ti babae. Ngaputan na laing ka nga gastos. Mahilig ka pa'y ngarot itinginginayan na gamit. May busti kwarta no kasta ka na yun, bakit? Ibirbirok mo ti paggasgastusam. Ha? No kasta, awan pa nagtalak mo kanya. Ammom ti song batday ta sa lutsod mo, bakit? No kayat mo, agtrabaho ka man. Tapno ammom ti rigat tagsapul iti kwarta. San lang nga taggastos ti paglayam? Ay nawaw. Ne, bad trip kan samot, Mari Sophia. Ay, marurudak launay iti asawak, Mari Dorcas. Nagapa kayo manan. Kasano, di na matan irimit ti sweldo na kanya. Day takit din, Mare. Among pa'y ti ko na, Mare. Agtrabaho ak kano, tapno amok matirigat ti agsapol. Ay, husto nila kay mo, Mare. Narigat nga minano, day talaang mangigas-gastos iti kwarta ti paglaingam. Sapay no sikat ti gumatang iti gamit ka masapulan nangina. Imbis analakla ka ijay palingkay, iti nangina pa'y laang mat ti paggatangam. Na, uray si ka, Mare, kasta ti ibagam. Makitkitam ka di dagiti gamit mi iti kusina, Mare. Nalalakalaang dagi jay. No nalaing kalakit di ngagpilay, adda dagiti nalalaka amayat ti quality na, Mare. Ay, unay matanday ti apo sa ti kaaruba. Di na ammo ti maabog. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Natinagan ti kasirula ginatang ko itinangina. Ay! Kanya day ta. Kasirula mo't ginangag ko anatnag. Ti kasirula ginatang ko itinangina, lakay. Ha? Ay nawaw, nakupit mo tan. Ay, makapasurun day ta apo sa ti kaaruba. Kitaam, bakit? Kitaam? Apa yan? Kitaam ti kasirula ginatang mo itinangina. Nababati nakatinnagan na. Ngam nakupit. Ken naabutan mo't adagos. Kasano ko maamaabutan? Nangina ti pinanggatang ko iti dayta kasirula. Isarang mo ngamin iti init tapno makitam ti bagbaga. Ay, awanan. Talagaan na dadaulan da ito akasirula. Pangalaak ngay nga ta iti itapal ko. Dayta, te high quality nga ibagbagam, Sophia. Ay, nawaw, di ka mag-agsao akas na Dayta, te high quality nga ilablaban mo. Nababati nakatinlagan na. Ngam nakupit ka naabutan mo't adagos. Ay, sayang ti kwarta. Unak tumot ngamin king kabakit. Ita apanawon. Saan lang apresyo ti pagbasaran, taadadagiti mananggun daway. Saan nga amin anangina ket high quality. Saan mo't nga amin analaka ket low quality. Iso nga rugad dati matatayo, amang kita. Winan, kamali ko. Sorry Sorry talaga. Sika magayam, Sophia. Anya ti umay mo ibaga. Kumusta ti kasirula ginatang yukan lakay ko, Nana Roseng? Ay, mayat. Nakupek nga mabalin pa'y amausar. Natinag nga miniti na bitlaw. Saan latamat anaabutan? Ay, kat mayat anana. Nalaing nga agpili nila kay ko. Ay, wan mata, Sophia. Apa yan na sa ludsud, Mau? Gumatangak mo't iti kasirola mi akas tanana. Nadadaal nga min adagos, te ginatang ko iti nangina. Ay, wan! Nadakamat ni Henry, mahilig ka kano iti nangina. Di mo kano kayat tinalaka agamit. Kanayon mo pa'y kano nga uyawan, no kastaan nala katigat-gatangan nila kay mo agamit yaw.
Day tati kam malik, nana. Impagarup ko ano nangina ti may sabana, kat mayat ti quality na. Ngam saan mat gayam nga amin? At dadagiti nginginaan, ngam nalaka madadaal. At damat dagiti lalakaan, amayat ti quality na. Nasken laeng apilyan tayo. Word, uray nalaka, no makita tayo mat amayat ti quality na. Ay, mayat lata ah. Tinapatag, kabailan tayo abayadan. Ay, nawaw! Iti kinarigat ti biag ita, rumbang laeng nga agbalin tayo a praktikal. Tinapatag, napintas ti quality dagiti kagawaan a magatang, ken mabalin pay a mausar. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.